wayinda mina BabbyPekza wama overrated mamas. Sama ghost isiphethe TRT umaphuza senzima kakhulu. PriinceMilK wayidedelo babe ashone phansi bathole bedlala ngodifu. Hayibo, take me back ukhumbuza ukuthi ungakhwezela kanjani ngakafika ama-Duffin Chicks. La sifuna only the finest, sungasibizi team finest. Welele, la i-team yesiphin anidlalela isidakamizwa sibene uzisikhohlwe inkinga plastiniwe sama-ingredients. Ufuna mina noma ibheke blacklist phela sinama-option. Unpredictable, call me team projects, nawe wazi isibali into zakhona, awu ishini saves. Let's collide, sijole i-commission plan, ihle leyo shandiswe top shandiswe. Savuma siyigwezile for life, Gqom infinity souls, unveil because this is infinite. PriinceMilK wayidedelo babe ashone phansi bathole bedlala ngodifu. BabbyPekza wandayo, BabbyPekza wandayo, BabbyPekza wandayo. Samsenze kakhulu si overrated. Pekza uthinta balele. Welele, la i-team yesiphin anidlalela isidakamizwa sibene uzisikhohlwe inkinga plastiniwe sama-ingredients. Bengamthakathi. Wayinda mina BabbyPekza wama overrated mamas. Sama ghost isiphethe TRT umaphuza senzima kakhulu. Nangilomthaka